Yo guys, happy birthday buat Dian. Yo, welcome to Dian home. Pokoknya gini, gimana nih kesannya ulang tahun ini? Mantap, mantap. Kayak seremoni ya, Frank. Please, oke. Semoga kalian enjoy ya dengan partinya. Alam gaib. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Gimana masakannya? Waduh, tolong kasih komentar dulu. Mantap, wes. Ini tukang padasnya nih. Gimana nih, mantap Pak? Mantap. Oke nih, lihat dulu komentar para pencicipi makanan. Pak De, gimana nih Pak De? Makanannya mantap. Katos tulang. Pak De, gimana nih? Uang liu, guys. Nah ini ya, ini ulang tahun ini rasanya nih. Delicious. Ready? Gimana rasanya gini? Mantap. Asik. Kasih senyuman dulu deh. Nyilam. Ingin Pak. Mantap Pak. Mantap. Gimana Gus? Ada ucapan buat kakak yang ulang tahun ini? Selamat ulang tahun Ya. kakak. Semoga sehat selalu. Asik. Punya pacar.